F'Novembru l-indikatur tas-sentiment ekonomiku kif ukoll l-indikatur tal-aspettattivi dwar l-impjiegi pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea naqsu mix-xahar ta' qabel. Dan kien ikkonfermat minn rapport tal-Bank Ċentrali li ġie ppubblikat illum. L-istess rapport juri li f'Ottubru il-produzzjoni industrijali naqset fil-waqt li jitkabbir annwali fil-kummerċ bl-imnut baqa l-istess. F'Settembru il-produzzjoni tas-servizzi reġgħet naqset u bekk estendiet sensiela ta' tnaqqis osservat minn frar. Apparti minn hekk ir-rata tal-qatt żdiedet marġinalment għal livell ta' 3.1% u l-fond konsolidat irreġistra żieda fid-deficit meta mqabbel ma' dak irreġistrat sena qabel. Intant l-indiċi tal-Bank Ċentrali dwar l-inċertezza politika ekonomika jidher li naqas iżda baqa' f'livell ogħla mill-medja storika.